ebusianfo aha Ghana Sem TV GH mesrel like, comment, subscribe. Then on notification also so that anytime you post a video bit say we are Usambeka ebi ama wahwe. Na ebusianfo mu ni bibi. Pese mi fa akonya we menda mu nyina ase. Be 2 days ni and I say 3 days ni. And me a video be a introduction ni mo no na me ka say baby I make videos no one enye. And that is the reason why we really need to get a studio and move and do better production. After saying that, I received a donation of 2,900 cedis. That's the highest donation I've ever gotten from a single person. And then also that day, I said, "Nipa mi nubi." I said, "Me thousand." That was the day of biggest donation. That was the day of donations. It's in person me da money na say money mo support discourse. Any more mo share yen so mo send me a kasa personal money. I say kwa no studios carry cry me personal money cry come. Because obi send this car bia na me I take say studios car. Thank you all so much. I think we've gotten to almost 10,000 Ghana cedis. Almost got to 10,000, and the objective is 25,000 Ghana cedis. See, 15,000 Ghana cedis more to go. We trust God and we trust you. So boy. Now let's go to the story. Ebushanfo asem aba. Asem kese bi aba. Esa asem aba nso no. Edi nungwasi aba. Yeah. Asem aba no. Edi enimguasie aba. Yeah. Unfortunately for us. Now we drink crown won't here. No nesi. Mbekaya last year na cook. Mamunim cook yensa. I YouTube ma share ya na me ko bobo boni ma bia. Ombe blocky channel no. But one white powder. White powder I make one same. I drew boni no. Some guys said last year NDC 4 years answer omechibi. Aha. Omu years answer omechibi no. Yanti hunshi. After that I'm saying say omakochibi e say airport to. That's when MPP started talking about the fact say air ambulance be air med for air ambulance be bagana around that period. So that period mo so na mo light off airport we air light off. Ghana airport air light off. Bisa won say aden na be light off airport if it's not to transport something bad. These are questions we were asking. Or one I something say you see penny bi sikani bi ya chino with white powder. Person ne sikani no. We have not heard of who is that sikani. Ghana no know. We have not heard of the sikani no. Till today. Say na koko to say akoko no say ajano say on fa powder no ko. No. Now enne ni esini say eye vessel bi. Vessel boat kesiye no. Aye free Ghana. Aye free no C0ca vessel. Yachi vessel no Senegal. Yachi vessel no Senegal o ebusianfo. Asemaba. Na adentia vessel no muko white powder ewo mu no ebusianfo. Hey! Vessel Africa na how? Ghana for asa omu ba asa omu ba oni se minister Senegal for say asa omu so omu pe bribe mi kire. Vessel na ko do Senegal ya chino. Kama mu ni mabanya wa. Mamu ni mabaya ewo so. White powder abayin. White powder abayin.
Esa enim guasie we ena NDC for edi bro mine no so ebra akufado yo mampeni no obi ati da say ya chi Ghana vessel bi Ghana boat bi awo my foforo ma white powder wo mamu bae no o pa mo bia di omo am nipa hye bebia. Yeah, that's the reason for all this. Unfortunately, hey yo, say you develop the country, make some progress. Nankrophobia ba na mabe na omudu abekọ echi. Hey ya pa. Hey ya. Ba ebe ni den. Eni nyina yeso so a enya free about wo mu. Ghana for next time you're gonna go to a pamucho. And your religion asem. Nipa now ye vice president. So now you're Muslim. But say no course in sorry daimo. As a vice president no. Na anka. I don't expect me a police strings be edit sorry baby. But me make me a catch or say. Me I'll tell you. Sorry baby. Mutieni you. Most of the churches that were built between 2016, even 2017 to 2024, even till now, most of them Dr. Baumia Sika. And na yemi yami who say asofo e gange tia Baumia na yemi yano. Because omu be brave, ebra na omu hiamu ano, omu ko Baumia nchen. Na omu say oye gramoni. No money. Meaning asofo baku papa penny baku awo mutem no. Okay, say na sorry a e mega church no. Kremoni ne maniska how they see. Okay. Eti ase adintia ende aden. Tibushan for white powder and some nyina no. Ebisi and akufado. Oh. Omu nyina enwu. Mu nyina no mu wuye. Ebi mo survive ye. Eno ma nyina be ye mpanijimifo. Kwasi practice a typical example. Kwasi practice many fee ye. I me tesi e fra papa bi kwasi practice with kuroyim. Every time oppose anything good for Ghana. Ama bibi bia e beye for the benefit of Ghana bia kwasi practice many fee ye he oppose it. Bibi bia beka bibia say many fee pass and me see many fi minim papa minim bone bibi bia ye say ye be benefit Ghana bia kwasi practice oppose. De bia wono Ghana nyina adwe kwa right kwasi practice kwa de ba kwa gina left. Enti no o ti be bia newspaper nipa tre e na ye adwuma wo mu no. Wa kasa wo newspaper ne kura obi we antimi amanagi. Wo fo wat na ngura mu no wa antena. We nipa fo pa. Papa panimu jimi for PPG. What do would simie at the engineer? And now, what's your soon said at the banner? Eba catch the yan no say. Not yet in the year you won't me influence Mahama. Emma never can't parliament the 1 year. But what to meet tonight, Kurum Hanum? Emma Obama and Nimia Yasa Messua. Ne wegi barre sa ne kanikalo fiber barre no ono kwa no to wati mi abetena abamus wati mi nya sika nto wigi papa enso wati nchim saboso eti beka te se enkrofo ma 17 akwanya accident no ono wante na nya bibia na ya agya to aso na ye mienu oba afota wo papa jimi odi bia wo eti vice president mi comment ampani ampa sa akwala fo no ebeka asem ne bepe ne ama vice president aka ho asem. Ne papa jimie a wode bia wo no yenya mo na muni nkwase asem e wo kurom ha no mo saa monkwa mo ne mo ma e na mo benefit wo Ghana ho eye eti kwase prat papa ni mu jimifo e betina kurom an makate se ye be ye LGBT conference weekend we wante na nanado de e be se kwoto nanim eti nanado ne decide se one sign yankopon fa mo nyina mo bone nchemo. Ama nyankopon onfam bone enche wo no mo ye mpani
boni no mugu kuruma penny boni omo kaki pioto penny boni omo gu kurom ha a omo hye kaki pioto enkwala die enti no omo hu papa omo frɛ ne boni abegina ha no menkote I cannot force a fence we cannot allow Mr. Mahama to penetrate the parliament parliament enyo no na ebe kire parliament kwa mo mfa so mo nyo adwuma so tikroma e ma the same Mr. Mahama abowra judiciary makoyi chief justice edi eno de kwaku practice kwasi practice we hu Yankopon fa mo bone nkyem na mo de kwase abrese ya na mo ni nigu mo be wieche no wa chia sa pradan ka ye be kwasi pradan no so ba no wa chia se de na no ba ku bi a chia yi no wa ono so wa chia sa pradan ka adwen bone nti mo ni pa bone sa so de makura ama mami moving on to Kenoforiata NDC for Mona ankasa ne anamo mi hu mo yare mintimi diagnose mo ni menya antidote di amamo because just when I think say I've been able to diagnose you people mo developing new form of yare Debi amekasa asem wo platform so say the moment I NDC John Mahama be ye president or started so ye ni appointment as papa wo be sa feel papa when nya na dwen say wo be bobra bia hute e wo app yi so e wo Ghana ha eti mi amehwe ni appointment hwe nkrofo wo yi no wasa kofa nkwasiafo na babio ama ye ti kuro yi ani ye ti ko fa bibie di nti wo de wo ka say wi a the next person ye kojo why me mo ne kwa mi di kwa na yi emeko nka ho mi ko twi meko cause mi wodokono I cannot come and die me ba why wo de kasa wi a ti kuro mu ha ama NDC abayan kwasia appointment amuba na ora sa kwa bi na ni tiri wo se de ahwie nkuruma gu ni tiri ho no mirror of justice be ka chere say na de bia ya na me ya say mirror of justice aka na no to na ka me pe I have intercepted the document ne kwasia ni mo fui Martin Kube I am a beriat ni nanim tantan asa botokura Ena ora yet sika eti ye baba beji anya he billion e dia magana eni ye nyina ye nne aye disi hei aye kwapa besia de betwia government workers kai modern kwase asamo saa empanimfo mo wo man mu ya dem position ese ka mo nyusu ma adwene ne kakra mu school na mo kwae no mo nyusu mfa mu o man omo se da jimie na eti yate ha na mudi ora ena Kenoforiata ena wakoye ayi ye fa ne se me se me ni muti kurom ha National Cathedral NDC for auditing the 3 times still now almost said that almost pe bibi wom upe wunni and I was see Mama independent auditors are auditing National Cathedral books ma auditing your friend is a kind of rat charge National Cathedral na ka hu bi National Cathedral what they can charge ni hu bi how many times ma auditing National Cathedral ma who say she ni and I'm only pone force and ma bu force think I come on kono na mo supporters no o ma dwen keten kwotire bi no mo supporters no mo followers na wo ma dwen keten sa akokwa cretories sa ankwasiafo no na ka Kenoforiata ba ne ma tse no na ne ankwasiafo mo de tototo mo bagan ye benya Kevin Taylor no so ina nim tantan ese jepim no so abeso ne nkwasia platform na woso no ama begina honom we have arrested Kenoforiata and now no mokwache wuntumi kwatum matimi approve mu case edubu ahede akwose sen mu cases amo betena mu attorney general to na OSP kwa de na person meka na asem attorney general to want men build case bia fa case ne nkokod ma case ni move to the next level da a whole attorney general mo attorney general timbe ka kire yen say ora no na yen kwase asem to ora no mu ni evidence enso Kenoforiata na asem e kan ora afo nkwase asem ihu bi what disan kwase asem we nyina awie na mo wi a mo sa ate wo say ye ko extradite ese Kenoforiata wo o sue NDC government na wo Ghana se Ghana ni ye bone form ese wo sue NDC kwasiafo aban we because of say ye fe ne say ade na mo de kwato abonten ese wo ye fugitive of justice he needs to sue this government
because I'm quasi asam ne dɔɔso dodo. We yet to crop my buyer and crow a cron for. I do my coach and quarter and come as a movie. What I will say, I cancel them. I cancel them. Oh, so first in case, I cancel them. Why the NDA, Metrum, who bet to chance our cases in them, Sikabi Jen Sikabi. And this is one or muti will beat me the Ghana or say there would they Sikana Bregana 30%, Nafa 70%. A cron for I'm robbers, a to bottom for. A to bottom a rib bala with July. Na mo wie mama be ka say mo kokko tam kenoforiata de ma ai de kenoforiata aba as what second of all to Ghana den anasika be no oje ye eso de koto meko ana enchine e de abragana kenoforiata kosan contract so koto meko de abragana no okwa wanfa meko na ama yatia na mas league basantali our order need certificate free temu etimi de konsusu abebu yen eno ye be na NDC supporters e jimifo oh my god did doesn't kuta e dia she fridge mu ebe ka se Malik Basantali asamo de yenka enso yanko fa keno for ata mfamra Malik Basantali na nanta eso okwaduwe watimi abomoden awie ne na aka bom se kokwa ya che atotale so atam 90 billion organizations eso de kodua kwa so woni nutrition na pampa so no no baby of free nso wo ho no kodua kwa susu ho ye hu asase ye hu kwa susu a sikana se sa kwa kan ya sa tam 37 minutes me de koye YouTube solar street light no wo sha wan fit no who say bisi wo na mo bia me ka say if you don't go and bring kind of Foriata MPP will lose a 2020 wa bo ne nwura mu no anto ba chimifo wa bo ne nwura mu ene wa antena sa mo hwe na mo kotena tam UTV ho na mo hwe na mo nya bibi papa bi enka ya mo nhwale nko sa mo hwe na sa mo sori anopa na mo tete mo motor no sa mo de sira manim na wo hwe na wo nyanyan sasem bia wo penti wanim no wo make sure say wo be fele wa adwene na wo de kwotena UTV ho no na wo oye fra wa menko whilst you are busy painting your face, make sure you put some knowledge in your fucking empty head before you go and sit on that TV station. Yet me time abusia bi ne ade abusia na to tankuru wam yet kuromu hanom ye nyankwasiafo bia mo bra ye sansafo bi te say ye fa ne say yi sa akwa kankan ya o se na ye musician yi no bet na TV the same UTV corner ebe boss say friends na nasanti be dia tuo anya stroke na ono ne hu enti no anya stroke yet na kuromu hanom e ma hopeless adoya e di sankwa siasam no the same UTV corner e no kwatena e di sankwa siasam no esi asante be dia tuo anya stroke na yo no ne hu nti na asante be dia tuo anya stroke adedi enho an na kufo do abusua no ayemo what's na wo yonko a wotan wo no they say the mama ate ase asabio nkanya sama ne yenka wo mo ne yeka wo mo nananom a miensa kwa Ghana yesika yedi wo mo nananom ba ko de ne nana ne wofa no mienu ne papa ka ho bi bedi atuotuo ne nananom miensa e na gu Ghana yesika so me ne wo nananom ye perehye e wa akurase nana adomu e fa shape e de kwa broche na me nana e perehye wa akurase na me ne wo na na pressure we kurase no so abusua de omo de akosukua monti ase so omo de omo nyeska aboda papa na obi classmate ni obi wona na our classmate say na me na obi wona na our classmate say na me na ni wona na ni classmate say na me na ni classmate bi enti me to akofo do bank obi restaurant ama me perfa uti pa ye na me na ni classmate amusia nyansa kakra akwatina TV so tiny ani bread eya na me say asantefo de enemy hu de me kan kire yen and na ye the same asantefo na ya ye hu defend Ibrahim Mahama ya tam Ghana e concession de ama no ondan onya sika no no fa nko bole na de ye kwa wasem se sika no kwa wonya no de ko bola ko tutu nsuo ama ni kurobufo kwa nya nto nsuo no mo anka nya ya ni kurobufo ko ntokwa mo kwa ye fa ne say kwa divu akra o mo maaye ni kurobufo ekontokoko Cote d'Ivoire omo maaye enso ya tamofo magudie me say just imagine keke esa sa concession ya tam bia ma Ibrahim ya tam ya pa na aduru anete so ene wotam de ma ne wofa se bedi eto na anasa gabi awurade is by this time Ghana ja to ha
Munya atwom no mo baye ni mu simi ya wo. Me say enye gabimpo je tama obi hunu keke mpo enye Ibrahim ama. And come be find their way be link it to Akufo-Addo family. They would have found the way some Japan royalties. Japan royalties. Yes, Ghana, your royalties are no. Yeah, the year company. Nanka ya list was stock market. Yes, say stock market na your cotton. Yeah, stock market na your open market no. Yes, say you need in conform mobile beto into your corruption. Me say dante so mo so omunya jimi yes ya datem dide na beku omo because you see betra na enum kanya asasama wa mo nte eti e be di o matem if persuasion fails force must be applied persuasion e failure ya be apply for because omo jimi me betra ha me tu omo fu atu to mo so omo ntie eti atem dide na me di beku omo me di wo matem e bi atem dide de wo di na ko nipa ne ho e de dantes afi do be ka se de bi se ni nipa wo mu di matem ma me nya jimi no I will phone what body a boogum sabre wadada. I got na YouTube or bad chimney for bad crasini judge or bad fota. As yet, they should go and bank and fata. As this time people will lose 2020. Wow, when the woman wants to chimney for biba. What shine upon some man. A body a boogum sabre wadada. One no sub ye friend, one no sub a boa. Me se mu di ntim kwan de mbefa so okroma se mu se mu ho mo ya madwe se mu nsua nyansa an mo madwe se mu ho entu be so de anopa atete moto e de asra wani de akotra YouTube akokan kwasese wo wura fi se wo ko na se wo feed wo brain no ansa no akọ no me se ye bubu ono mo ho ye ni abotre nti sa TV no so de yankotra so radio no so yankoso because me nkan kwasese wo ka wi a medi watemi ma sa power ni so na yakọ wi police station me ni abotre ti amon kan se mo koy communicator because me mebo me do what am I masa bro agusu because we Jimmy dodo.